Ejo kuwa kabiri abanyekongo b'i Kinshasa bigaragambirije imbere ya za ambasade z'ibihugu bitandukanye bamagana intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mavideo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yaberekanye bari mu marembo ya ambasade y'Abafaransa basa nk'abayigabyeho igitero. Igipolisi cyo mu murwa mukuru Kinshasa cyarashe ibyuka biryana mu maso ababigaragambyaga nyuma y'uko bagaragaye mu bikorwa by'urugomo ku biro bya ambasade nyinshi banatwika ibintu birimo amapine mu mihanda. Abigaragambya bateye ambasade z'ibihugu bashinja gukorana n'u Rwanda narwo bashinja gufasha umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Goma. Umwe mu badiplomate bakorera i Kinshasa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ambasade y'Ubufaransa, iya Amerika, iy'u Rwanda, iya Uganda na Kenya arizo zari zigenderewe. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.